And next, contestant number 21 and contestant number 8. Here's our contestant number 8, Jimmy Gadarampi. And next, contestant number 24 and contestant number 11. Contestant number 11, everybody. Purnima Teronpi. Say hello to our contestant number 24, Team Bigot, Team Ongpei. Alang ni Jumelo Ping at tengkan Miss Jet Kewayap ni Hang Don Sri. Alang ang contestant ito. Don Marty Jumalang li Jumelo Pining at tengkan Miss Jet Kewayap ni Hang Don Sri alang contestant at Junalum Andi si Richard sana. Kasama doon ito, langit ka na! Laban ko na po, para itong langan pa may kalabo! Laki sikat sipate pinapon, abang putin, abang hipins na may langit pig lo. Kita may final lang mga kanina itong best of 10, mate bangket si Konichor po. Lasi non malam sa pen, jasa kihay doon itong manang kanpo. Nadakbang ko na popen, bangket si itong waipon. Lokset po atin nila kay sikat sipate. Silang bangke, bang ko na popen lang may pig lo. Makapula doon ito! Si Jasa tungon malam sa pendakbang penang-announce ko na bangke ba men? Na bangket tum si final round ng bangket si Pate Ponipo. Ko nang litong one step forward bangig non la si Aprangsi the participant which will be moving to the round 3 will be contestant number 14. Congratulations, contestant number 14. Next will be contestant number 1. Contestant number 1, congratulations. Moving to round 3 will be contestant number 21.
Contestant number 21. Contestant number 21, Sampri Rong Pipi. Congratulations, please. Again, joining her will be contestant number 23. Nali tuma men ka taram lo pulutang te aprangan ng king ka si George Fancy Tan Pachinilo. Okay, again, joining her will be contestant number 16. Contestant number 16, Renka NTP. Congratulations. Ako puthot pangda kontupit po. Phere hi khat dolo malaho. Contestant ito. Aning so kluklak do podi. Bali makana. So contestant number 12. Contestant number 12, Sita Timungpi. Congratulations. Next, contestant number 13. Contestant number 14. 13. Pardon, contestant number 13, Sirtalin Rong Pipi. Next, contestant number 18. Sir, can you please say it once more? 18. 18. Contestant number 18, Milika Rong Parpe. The next contestant that will be moving to the top 10 is contestant number 22. Contestant number Contestant 22. number Please 22. join forward. Caroline And- NTP. Caroline NTP. Yes, the next, please step forward, contestant number 25. Contestant number 25.